Bismillahirrahmanirrahim. Arafa günü tuuralı ayta turgan bolsok, İmam Müslim'de rivayet kılınganday, Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi: "Ma min yevmin akthara min an yu'tiqallahu fihi abdan minen nar min yevmi Arafa. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء." Bir de bir günde Allah Teala pendelerin tozoktan kutultusu Arafa gününde kövmez deydi. Allah Teala en köp pendelerin tozoktan kutulturgan gün bul Arafa günü eken. Arafa günü Allah Teala en köp pendelerin tozoktan kutulturat eken. Başka günlerde de tozoktan kutulgan pendeler bolat, kebir amaldары sebep, uşul Arafa günü emi en köp Allah Teala'nın pendeleri tozoktan Allah'ın rayımı, fazileti sebep kutuluşat eken. Bul Arafa günü İslam ululagan gün. Mına uşul günde şarapatı menen tozoktan en köp pendeler kutuluşat eken. Kalaverse alar menen Allah Teala perişteler aldığında sıymıktanat eken. Bul pendelerge karagıla emnelerde kalap jatşat deyt eken Allah Teala. Emi Arafat bir zamanga da gaytılat, bir mekenge da gaytılat. Mındaş etkanda Arafa toğusunda turgan acılar gana bul günü tozoktan kutulat degen emes. Arafa bir mekendin jana zamandın ismi deydi. Mına uşul nerseni rastao üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadattardı ekige bölüp bergen. Acılıkta жүрgөндөр, azırık kezde acılıkta жүргөндөр Arafa degen toğda turuşat, oşol jerde dua kılışat, oşol jerde acılık ibadatların atkarışat. Bирок orozo tutuşpayt. Antkeni alar oşol Arafat degen jerde acılıkka barbagan bul jaktagı musulmanдар bolsa Arafat toosunda turuşpayt go, bирок bular bul jakta orozo tutuşat. Antkeni alar Arafat, mындайша aytkanda Arafa zamanında bolat, berekeli bir günde bolat. Bul Allah'ın fazileti. Allah Teala bul dindi толық kıldı. Bardıq musulmandarga oşol berekeli bolgon bir gün, oşol Arafa toosunda turgan acılarga Arafa toosun oşol jerde Allah Teala berekeli kılıp berdi. Jana oşol Arafada bolbogon acılıkka barbagan musulmandarga oşol Arafa gününün zamanın oşol günde Allah Teala berekeli kılıp koydu. Allah Teala bul günde sıymıktanat eken. Eğer pendeler ibadatta boluşsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafa gününün orozosu tuuralı mınday deydi: "Siyamu yevmi Arafa inni ahtasibu alallahi en yukaffira senetelleti ba'dah ve senetelleti qablah." Bunu ol hadis karan. Arafa gününün orozosundan Allah'ta ümit kılamın. Oşol Arafa gününün Allah'ta ümit kılamın. Oşol Arafa gündün orozosundan ümit kılamın. Ötkön жылқы жана келерки жылдың күнөлөрүнө кафарат болуусуна ümit кыламын дейт. Arafa gününün orozosu bul ötkön жылқы жана келерки жылқы күнөлөргө кафарат болот экен. Эгер pendeler çoң күнөлөрдөн алыс болгон болсо, алардын кичине күнөлөрү нашул Arafa gününün orozosу себеп keçirilip кетет экен. Oşondoqtan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste aytıp jatat, Arafa gününün oşol orozosu 2 жылдык күнөлөргө kaffarat bolot deydi. Emi bul İslamdagı en ulu gün, oşondoqtan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul günü dua kılууга buyurgan eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Hayrud dua yevmi Arafa." Duanın en jakşısı Arafa günü kılıngan dua. Mındайша aytkanda Arafa günü kılıngan dua.
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Мен жана менден мурдагы пайгамбарлар айткан эң абзел, эң жакшы дуа бул мынау дуа экен. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Бул дуа, бул зикир барыбызга белгилүү. Көптөгөн мусулмандар, көпчүлүк мусулмандар бул дуаны жатка билишет. Мына бул дуада мына калимаи таухид бар. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Эми бул дуа ошол Арафа күнү көп окулуна турган дуалардан экен. Жана бул күндө ислам үммөтүнө акыркы аят түштү. Анна ражулан минал яхуд кала лаху я амирал муъминин аятун фи китабикум тaqra'unaha law alayna ma'sharal yahud nazalat lattakhadna zalika yawma idan. Яхудилерден болгон бир киши Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анхуга айткан экен: "О муъминдардын амири, силердин китебиңерде бир аят бар. Ошону окуйсуңар. Эгер ошол аят бизге түшкөндө, биз яхудилер ошол аят түшкөн күндү майрам кылып алат элек" дейт. Кала айю аятин? Умар радияллаху анху айтат: "Бул кайсы аят?" дейт. Кал: "Ал-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Мына ол аят экен. Мен силерге диниңерди толуктап бердим, жана неимат жакшылыктарымды силерге толуктап бердим, жана ислам динин силерге разы болуусуна, жана силерге ислам динин дин болуусуна разы болдум дейт Аллах Таала. Мына ушул Арафа күнү дин толук болгон экен. Мына бул ислам дини бул кыяматка чейин Аллах Таала разы болгон дин. Эми ким мына ушул ислам динине бир жаңылык алып кирсе, бир нерсени алып кирсе, Аллах разы болбойт ошол пендеден. Ким мына ушул ислам дининен бир нерсени алып таштаса, ага дагы Аллах Таала разы эмес. Бул диндин толук болуу неиматы яхудилерге берилбеди. Ошондуктан яхудилерге берилбеди. Яхудилер айтышат болчу: "Биз тозокко киргенден кийин тозокто бир нече гана күн болобуз, андан кийин тозоктон чыгып кетебиз" дешет. Эми бул аят бизге түшкөндө биз бул күндү майрам кылат элек дейт. Аллах разы боло турган дин бул мына ислам дини ачык айкын болду. Мына ошондуктан бул диндин толуктугу яхудилерге берилбеди, насараларга берилбеди, ислам үммөтүнө гана берилди. Мына Зайд ибн Амир ибн Нуфайл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламге дин келүүсүнөн алдын, рисалат келүүсүнөн алдын акыйкатты издеп, яхудилердин алымдарынын алдына барат экен. Анан аларга барып акыйкатты изденип жаткандыгын айтканда, ошол яхудилердин алымдары мындай дептир: "Лан тадхула фи динина hatta ta'khuda nasibaka min ghadabillah." Sen eç kaçan bizdin dinimizge kire albaysın, kaçan sen Yahudi bolmoyunça. Jana sen eç kaçan bizdin dinge kirip Yahud bola albaysın, Allah'tın açusundan öz nasibengde almayınca deydi. Sen eç kaçan bizdin dinimizge kire albaysın, kaçan Allah'tın kar kazavından açusundan özüne bir üyülüş nasibengde almayınca deydi. Мындайча айтканда, сага сен Яхуди болуң үчүн, Яхуди динини кармануң үчүн сага Аллахтын каар казабы ачуусу түшүүсү керек дейт. Бул Яхудилердин алымдары айтып жатат бул нерсени. Биздин динибизге кирүүң үчүн сага Аллахтын ачуусу түшүүсү керек. Аллахтын ачуусунан, каар казабынан насибең болуш керек дейт. Мына ошондо Зайд ибн Амр ибн Нуфайл айтат: "Мен өзү Аллахтын каар казабынан, ачуусунан, азабынан качып, акыйкатты издеп жүрсөм, силер мындай деп жатасыңар" дейт. Анан алардан кетип яхудиликти кабыл албады, кийин насранилердин алдына барды. Насранилердин алдына барса, алар айтышты: "Иннака лан тадхула динана hatta ta'khuda nasibaka min la'natillah." Сен эч качан биздин динибизге кирбейсиң, сен качан ошол Аллахтын каргышынан өзүңө бир насибеңди алмайынча dedi. Бул өздөрү каргышка калгандыгыны өздөрү моюндап жатат. Качан сага Аллахтын каргышы болот, Аллахтын каргышынан өз насибеңди, үйлүшүңдү аласың, анан сен насара болосуң дешти. Мына Яхудилер дагы, насранилер дагы
мойындап жатышат. Аллахтың қарғышына қалғандарын. Эми Яхуди айтып жатат, егер мына ушул аят, жанагы аят бизге түшкөндө, биз ошол күндү майрам кылып алат элек дейт. Бирок Аллах Таала ошол күндүн майрамдыгын да калтырбады. Бул күнү ибадат кылына турган күн. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис келет, мына инна яум арафа ва яум нахр ва айям ташриқ идуна ахли ислам. Арафа күнү жана курбандык чалына турган күн, жана курбандык чалына турган күндөн кийинки айям ташриқ, мына ушул күндөр жебише турган күндөр, мына ушул күндөр ахли исламдын үммөттүн майрамы деди. Эми Арафа күнү көбүрөөк дуа кылуу керек экен. La ilahe illallah vahdahu la şerike la. Lahul mulku lahul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir деген дуаны көп айтуыбыз керек экен. Мына ошондуктан, мына ошол Арафа күнүнүн фазилети, мына ошол тууралуу кыскача кабарлар, хадистер мына ушун менен чектелебиз. Аллаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.